nzambura abo bagabo batazikwiriye bafite umujinya kavanye kwa Roro Noah Zoro. My crew isn't the most supportive of that mission. Ndakeka kapiteni Smoke azagufasha kuri iyo misiyo yawe. I don't make the orders. Ntago ari njye utanga amabwiriza reka. I became a Marine because I had a dream too. Impamvu nahindutse umumarine nuko nanjye nari mfite inzozi. Getting justice for anyone that's ever been stepped on. Kugira ngo mpereze ubutabera abo bose bahohotewe. That's like. Kuko nzi uko bimera. GAP teaches us that following orders doesn't make you a good Marine. GAP yatwigishije yuko gukurikira inzozi zawe atari byo bikugira umumarine mwiza. Ahubwo gukurikiza amategeko byo bikugira umumarine brand of justice. Sounds like Vice Admiral's a great teacher. Bisa nkaho Vice Admiral ari umwigisha mwiza. Abuse aside. Da. Only you can define the path for yourself. Umuntu niwe wenyine wihitiramo inzira ye. Muko. Baramurabuye bati ntukagendere ujya fande wakubwira we ihitiremo inzira yawe. Fix the door. Rugi narukoze ni usohopuwe n'umutekinisiye. You know, if you ever get sick of living in a lighthouse. Ako ni wumva urambiwe kuba hano. A room inside Laboon. Muri Laboon nabonye harimo ibyumba byinshi uzajye kwiberamo muze. Muri cya gifu. Nakoze umunsi. Probably house in there. Live pretty comfortably. How cool Shakuno babaye baparitse hano. would that be? To live inside a whale? Byaba bimeze bite? Byari bimeze bite kuba mu nda y'ifi? Truly go to shit. I'll keep that in mind. What do we do with our friends tied up on board? Ziriya nshuti zacu ziri mu bwato ziziritse rero turazikorera. I'd prefer if you didn't leave 2 assassins on my little oasis. Igihe icyo nsaba Imana ntimusige bariya bicanyi babiri ku kirwa cyane. He did help save Usopp. Ariko uriya mukobwa yadufashije dutabara Usopp. I still don't trust them. Ubundi simbize. Nor should you. Nundi si ngombwa ngo ubizere. Yeah, we'll take them to the next island with us and Turaza kubajyana ku kindi kirwa tugiye kujyaho. figure out what to do with them there. Tumenye ngo turabamaze iki nitugerayo. If we can get to the next island. Tubaye twabagesheje kuri icyo To kirwa. be honest, I Reka mbabwize uko. don't think I really anticipated just how different things were going to be here. Ntababeshye ntabwo ndi gusobanukirwa ukuntu ibintu hano byabaye nk'ibitandukana. I don't have the right skills. I